Keresturec Damir Ruskovský chvíľkovo na polovky tej roboty. Keď ste toho roku mali kukuricu? 22 holty. Vylamané všetko? Do spola. Dýž nás pretarhnul teraz v tých dňoch. I ktorý ste hybridy mali? Pionirovo. Pionirovo kasnejší fajty zrejme. Za to, že robíme so zbieračom, lameme v účutkoch, takže pre menšie rozsypovanie zrna na poli, toto vec ideme kasnejšie hybridy. Znači nič nebude celú pas kombajnu? Daco še bude, bo daku zvekší rod, jak sme planirali, to takže daco zmení hodný z mesic, to je daco še lupa dajaki 4-5 volty. Ja mám tu dajaki štrední, može buď skolo 70-75 meteri po holtu. Zadovoljni ste? Ja prezadovoljni. Varim kukuricu toho roku baš iznenadzela, jak še hovorí. Ruskovský daraz mali statok, ale tu, jak hovorí, nie zarobku, ta statok trimeljem za sebe, a kukurica u čardakoch bude čekať maj i juni, keď, jak ukázalo iskustvo, cena kukurici najvýhodnejša, to ju tedy doma lupac i predavac.